Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a mic. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adadwa nga inaram ko a babae. Ti immo na, ti barkadak, ti pinili na. Ket ti may kadwa, mas pinili na ti ambisyon na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalin ka di ngayam amunak iti best friend mo? Asino? Ni kadi Nikki? Nikki tinaganday, Jay. Jay nga kadwam iti kasangay ni Vera. Saan ko mata best friend day, Jay? Friend laeng. Gapot ta nabiit kami pa'y matanagam-am mo. Uray pay, basta yam amunak. Ay, apay nga minasaan pa na nga siyak ti armam. Saan ka kayat? No idi ko mabalin pay. Amok tumat lang ngaging gaita kat agayat ka pa'y lang kanyak. Idi dayta, ngamsaan itan kunak manen. Ita akayat kan, si kamot ti saan amang ayat kanyak. Di ka man. Amok tumat laeng, a second option nak. Saan mo't Talaga ngamin agayem laang ti pangibilbilangak kan ka idi. Nuapay mo't ngamin apimusay ni Nicolas. Nga isho ti inayayat mo. Ay, saan mo nga ipalagip dayta? Agsakit man ng tibarukong ko ang makalagip. Siguro, inkararag mo ang madisgrasyaan niya. Ha? Uy, saan mo ta? Sa anak akasakadakas. Nagbalinak nga sports. Uray iso ti pinilim idi. Renespetok ti desisyon mo. Wanan, di ka man maanghawan ako nak. Di ka madanagan. Tayam-am mo ka ni Nikki. Amok matlaang nga awan pag-asakkan ka. Ha? Agtal na ka man. Katno siyak ti awan pag-asa na kan ka idi. Loko talaga da jagayim tanya. Kalpasan na pinagam-am muna ta. Pimanaw matlaang nga dagos. May mayat matlaang no pimanaw. Tapnawan disturbo ka data. Ha? Anya di kayat mo asawan mano? Saan ako nga agpalpalikaw pay Nikki? Kursunada ka. Anya? Kursunada na kadimat. Nagdaras ka matunay mano. Isuntumot lang ti papanan na ading ko. Nang runa, kat lumakaya kon. Panunutek pa yan saya at manong. No kasta, at damanan nagpitikan ti pusom. Kalpasan ti naunday apanawan na panagsardeng na nga agpitik. Ila sa umat. Natayak ko man ano si Mardang anagpitik. Kasano, kat manipod binasted na kay di ni Jean, kat saan kan anagaram iti sabali. Kunak nga rod no armam manen, idi natay ni Nicolas ang saan mo't gayam. Napukaw mo't ngaminan ti panagayat ko kankwana. Manipod idi ni Nicolas ti sinungbatan na. Nagkas ang mo't ngaminan ti gahas at dayjay barkada ta. Huwag nga rod. Aging gaita. Saan namutan nga inulit ti nakirelasyon? Agpada kayo Barang sungbatan nak ni Nikki, pare. Talaga ka di ako rusunadam ni Nikki. Huwag pare. Nakasagan ak amang ipaay iti amin kankwana. Basta sungbatan nak. Mabalin ka ding awisan ka Jebalay. Inton kasangay ti kabsat ko. Sige, kaano? Inton Sabado. Saan nga ta nakababay ni ti pamilyam? Apay kum anak kababain. Yam-am mo ka kada mama kan manang Shirley. Kayat mo asawan. Awanan ti amam? Awanan. Nabiit pa'y anatay. Okay nga rod. Sukunan naktulangin ni Jabalay mi. Okay. Agsagana kan to nga roden. Nagdakil ba't gayam ti balayo? Saan matunay? Alaw, may ka. Yam-am mo ka kada mama kan manang Shirley. Saan nga ta nakababain? Apay kum amabain ka. Amangan no sandak akayat aparakan ka. Saan nakasta da mama kan manang Shirley. Nasingpat da.
O, sige nga, Rod. Sikat ti makaam mo. Mama, iso ni Nikki. Yam-am mo kada kayo ti babae. Ana magpitik manan iti pusok. No kasta, sika ti kaayan-ayat ti anak ko. Saan ko pa kaayan-ayat ti anak yo, madam? Agar-aramak pailaang, mama. No kasta, kayat ko nga ibagakan ka, iha. Saan kanto nga agbabawi no sungbatam ti anak ko? Kasta ka di, madam? Ammom ka di, amalakayanan ti anak ko. Ngamawan pa'y asawa na. Gapo iti kinapili na. Kat, baragsakan ak. Gapo tada na birukan na, apagdatunan na. Ni mamamat, sa anak pa'y alakay. Ayun gayam, sa dino ti ayan ni Manang Shirley. Aday di kusina. Apay. Mapan kami kan ni Nikki iti ayan na. Tapno mayam amukmat ni Nikki. Ala nga rod, iho. Mapan kayo. Sige nga, Rod, madam. Panawan na kayo, pay. Sige laang iha. Kadya imbagak. Panunutam anaimbag. Nasaya at matadakan, adamat gayam kadwam. Hun Manang, iso ni Nikki. Nikki, iso ni Manang Shirley. Iso tinagkasangay. Happy birthday, Manang Shirley. Agyaman nakading ko. Maala, agtugaw kayon. Tamangan kayo pay. Amok ang mabisin kayon. Talaga mabisin kami, Manang. Umay ka, Nikki. Agtugaw tan. Nabayag kayo kadin nga agam-am mo iti kabsat ko, Nikki. Nabiit pa'y, Manang. Agar-aram kadikan ka? Uwan, Manang. Kasta gayam. Sige nga Rod, mangan kayo pay. Ituloy tayo inton madamdama ti agsasarita. Nagsingpat matgayam ti inakan ti kabsat mo. Kasta unay anervyos ko, idiyam muna. Kung nagtumot ngamin kan ka, nasingpat da mama kan Manang Shirley. Imbagpay kan ka, nasingpat ti inam. Ha? Apay? Saan ka di nasingpat ti inam? Ubingak pa'y lang, idi pinanawan na kami. Kat simurot iti sabali a lalaki. Anya? Kasta ngagpay so. Ni mamamat. Sipud na tayday di papa. Saanan ang nakiasawa pay. Imbok-bok nan ti panagayat na kada kami kanima ng Shirley. No kasta, sinong batan na ka ni Nikki? Wan pare, nakatulong sa mo ti panangsugsug da mama kan Manang Shirley. Isu asinong batan na kon. No kasta, kaano nga iti kasar? Kasaradagos. Na, kasungsungbat na pailangan kanyak. Anya pa'y lang ti ururayam nga pare. Isuntumot lang ti papanan nyo. Sige, padasak nga ibagaday takan kwa na, noon yamot ti makunana. Rumbang lang pare. Tapno mga sawa ka matan. Agrobrubuat kamat iho. Sa dino ti papanam. Kuyugak ni Nikki di ospital, mama. Taapay. Madi ka no tirik nana. Isu ako yugak nga agpadoktor. Mariknak talaga seryoso kan kuhana. Un mama, kayat ko ni Nikki. Kat maudin a babae iti biyag ko. Diyak ton agayat pa iti sabali, mama. Apay nga rod asaan kayo pa'y laang nga agkasar. Di na pa'y nga rod kayat, mama. Kayat na pa'y kano nga enjoyin ti kinabalasang na. Isu respetuak pa'y dayta kayat na. Sige. Nga mapantitawan mo, iho. Saan kayo ang madanagan, mama? Sa anak pa'y matalumakay. Nangag mong tiimbagat ti doktor. Masapol nga ginanaka. Wan, saan ka kadi madanagan kanyak? Inumam amin dagiti agas nga reseta na. Wan, kat agyaman akmanan ha. Si kamin tinaggastos. Manipod pinagpa-check up kan. Kasta matan ti agas ko. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Nikki. Kasano nga rod? Panawan kan dito idagos mo, ha? Kabalam ka diti agmay maysa. Wan, sumangpot matlang inton madamdama ti kabsat ko. Alang nga rodan, agpakada akon, tapno makainanakan. Hello, Nikki.
Kumusta ang tirik nam? Mayaten tirik na. Nagsubli ako ni ti trabaho. Kasta ka di. Mabalin ka di nga kita ta. Saan pa'y kumangay ta, Mike? Busy akpay. Anya ka di ti pagbisbisiam. Basta, awagan kan tulangan itun sana ko na busy. Sige nga Rod. Kat urayat ti awag mo. Kumusta kayo matan ka ni Nikki? Saan mo mat na ipaspasyaran dito ibalay? Diyak amo manang. Nagrigat mo tan amaawis ni Nikki ita. Kanayon abisi. Anya nga iti pakakumikuman na. Diyak amo manang. Saan namot nga ibaga kanyak? Kasarita maan na imbag rumbang ko maasaan nga agilimod kan ka. Sige manang. Mapanak to ije dagos na. Nakaumayak dito dagos mo. Tasaan mo matakayat nga kita ta. Kanayon ka matabisi. Sorry, Mike. Kuwang amin. Addan visa, katagabruda kun iti mabiit. Anya? Dayto'y tinabayag nga inararapap ko. Ang kasano ako, Nikki? Maawatan na ko, Mike. Dayto'y talaga ti kayat ko. Kasano nga rutan ti relasyon ta? Naway ha ka na sumapul iti sabali ang babae, Mike. Saan, Nikki? Urayan ka. Uray kasano pa'y kabayag. Ibagakon kan ka ti agpayso. Ada boyfriend ko, ijay lugar apapanak. Anya? Nagsakit tinakan ko, Jin. Apa na aramid kanyak tigayamot kasyay. Awan amo dita, Mike. Diyak amo akas jay ti aramida na kan ka. Apa akas ta kayo babay? Abay! Nabartakan, Mike. Sige, tasibayan ka. Agawit ka. Saan? Kayat ko pa iti aginom. Umunagan nga agawit. Saan? Di ka panawan nga agmay-may sa ditoy. Ang mga nanya pa'y ti mapasamakan ka. Alang nga Rod Aginom ta pa yung nga Rod, Jing. Kadwa anak nga aginom. Agyaman ak iti panang itulod mo kanya kajay balay idirabi, Jin. Awan anyaman na, Mike. Jin. Apay anak kasingsingpot ka kanyak. Gapu tagayam ka. Kan kastamot ti inararamid mo kanyak idi. Saan ka di? Talaga? Katwan, Mike. Adaman damagakan ka. Anya da ita? Apay ang aging yeta. Katawan pa'y boyfriend mo. Gapu taging ga ita. Saan pa'y anagaram ti lalaki, akayat ko amangaram kanya. Anya? Kasta timbaga ni Jane? Un pare. Asino nga tatidakdakamatan na akayat na alalaki? Dinamag mo kumaa. Diyak amo, no apay adyak mo tan makasao. Hindi baga na tikas jay. Panagkunam ka di, ket sikat tidakdakamatin na. Diyak amo, ngam adda atak ko akasta. Awan ka diya talaga ti panagayat mo kini Jean. Diyak amo pare. Ngam posible nga ta, nga addarik na kanyak. Kat binastagnak hindi. Gaputa da ni Nicolas. Ngam itatawan ni Nicolas. Saan nga imposible? Asika itante ay ayaten na. Apay akasla na o nagtipampanunutam, iho. Ni payla ka din ni kiti pampanunutam. Saan, mama? Mama, anya nga ta, no agaramak manan kanin Jean. Anya, kunak man no saan mo nakayat ni Jean? Amangan no isu talaga ti kagasat ko, mama. Anya nga ta, no armak manan. Adakan ka, iho. Nga maawan nga agpaiso. Apay nga aging gaita. Katawan pa'y mo't asawa na. Amang ano talaga, ada kayo ti agkagasat. Sabong, parakan ka, Jean. Ha?
Anya ti kaya tasawan day ti asabong. Mabalin ka di ti agdaton manan ken ka. Ha? Kunak man, no din akon kayat. No kasta. Seryoso kay ti imbagam idi? Ha? Adda ka dirik nam kanya, Jean. Aklonak anasursuro ka nga ayatan. Idi panawan adinak binaybayan. Inandingay nakidinakaro nga agladladingitak. Gapu iti pan nakatay ni Nicolas. Impakitam kanyak tinalaos a panagayat. Kan panangasikasong kanyak. No kasta. Kaya't kadi asawunday ta nga aklunan nakon? Saan kan aparigatan, Mike? Gaputa na bayagan nga urayak ti panagdaton mo manen. Ay na, agyaman aklaunay, Jean. Kat ti kayat ko. Agkalaysata ko man, iti kabiitan a panawan. Jak ninamnama ani Jean matlaeng ti makatuluyak, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaken ti panagdenami. To'y pagayam mo, Mike. Agyaman ak pagayam Mike, iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, awan makaibaga, no asino ti makagasat tayo. Tinapateg, siguradwen tayo. At ipakikalaysaan tayo, kat tay kapkap na kan tayo. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan tayo, iti udina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Mike, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.